Ake ngivuselena namhlanje kusenegameni likaJesu sigcineke sikhuluma ngemfundiso yaMartin Luther lebeyithi umuntu usindiswa ngemusa nangekukholwa. Wayifaka-ke eGermany, lonke eGermany la ibamba la emukela, gcina-ke seyendlulile-ke yendlulelele kubo Denmark, yadlulela kubo Norway, yandlulela nakubo Sweden. Ngeja-ke namhlanje ngifuna ukukhuluma ngemvuselelo-ke manje seyifika eSwitzerland, particular Switzerland ilethwa-ke ngu-Ulrich Zwingli. Lo Zwingli lona begcotshwe ukuthi abe ngumpriest because abekaye eBible College, wayefunze kakhulu eBible College, abefunze-ke ulimi lesiGreek lekubhalwa ngaso eNew Testament. So abe yathi-ke kakhulu le New Testament, but-ke leti ncwadi taPawula tona-ke betati ngengcondo athi konke egameni likaJesu. So ngilapho-ke afike wafunza khona lokuthi umuntu ungasindiswa ngaJesu kuphela, kude indlela Maria langasindisa ngayo umuntu, kude akanamandla Maria ekuthethela tona. So yena nje nakayawufundisa lapha e-Iceland ma-monasteries lapho wafuza enzaweni le yayidume kakhulu-ke, wawukhanza kokuthi lapho kuleyo ndzawo kwakunesithombe saMaria lebekuthiwa sinemandla ekwenta imimangaliso, ima-miracles, siphilisa abagulako, babala nje into letiningi. So kwakusilapha eduru kule monastery kwakubhalwe igama la ekuthenini igama nje lelikhulu ebhalwe kusi lena ndzawo lena umuntu angathethelwa khona tonke tanotono takhe leti khona la nato kude leti ngete tathethelwa. So abantu labaningi vele thousands and thousands manje bavele emhlabeni wonke bebedakela batoningela bathandaze nakule ndzawo egameni likaJesu. So atmisela kakhulu kezwenge ukuthi utawushumayela ngemandla, ashumayele kuphela lokusebhayibhelini. So abeshumayele amagama la sifuna nithethelelwa kwetono tenu kuJesu Kristu kuphela, ningatifuni kuMaria. So le nshumayelo yakhe yayigcizela lawo magama lawo nje lathi funani kuJesu kuphela, kushunyayelwa kuphela. Abantu abaningi bamlalela, bathatha isifundiso sakhe ekuthenini umlone emandla ekusindisa umuntu unguJesu kuphela. Kangoba labanye bajika vele netiphotabo neminikelo yabo babuyela emuva sebalitholile iqiniso, bayekela-ke tancipha-ke vele tipho neminikelo beyibekwa etinyaweni tale statue saMaria egameni likaJesu. Naleti hambi-ke betita la eSwitzerland tagcina-ke setehla vele egameni likaJesu. Ngifuna ukukhuluma-ke ngalomunye-ke bekuthiwa-ke nanguZurich. Zurich-ke naye ngilomunye-ke lo wawusukela umsebenzi wekuletha imvuselo lenkulu egameni likaJesu. So washumayela kakhulu iBhayibheli lonke, angasakhethi-ke nalokuthi uqala ukhethe amavesi in abelihamba lonke leli Bhayibheli ahambe. So inshumayelo yakhe nje beyinemandla kakhulu vele. So banza ngemandla abantu labayemukelako egameni likaJesu. So lona bekathi ngisema-indulgences waba nenkinga kakhulu-ke ngaZurich, ngoba Zurich abehamba ngemandla, ukhanza sithi konke la athi ufika khona ukhanza sithi abantu bavele bamjikise nje asesegedeni, basendlula abantu abakethu, thina sesilithole iqiniso, asisabuyeli kuwe, inthethelo yinye kuphela itholakala ngaJesu, kude inthethelo eta ngemali egameni. Kwaze kwafika la khona sekubanjwa-ke manje imihlangano lemikhulu, ngoba imvuselelo seyihambe kakhulu. Lesikubita-ke ngekuthi-ke i-public debate egameni likaJesu. So kusebenza kwaZingli bantu abakethu, kwaze kwavunywa nangemakhosi phela labephethe onke lawo mavele awo. Awuvuma-ke emakhosi-ke lokuthi hayi vele umuntu ufanele ukuthi ashumayele-ke lo muntu lona because yena usime kakhulu eBhayibhelini. Lokwenda ukuthi bomonke vele bathukuthele kakhulu vele, bangasavumi, babona usingcono sibambeke icala Zwingli le emakhosini, bathi-ke uhlobukisa abantu. Zwingli wabaphendula nje ngemboni wathi cha, mina ngicela kubaphendula la ekuthenini kunye lesikushoko thina sithi thina phela umuntu akeme eBhayibhelini kuphela. So wase uthi-ke nakusalungisela lo mhlangano ekwakufuna ukhulunywe egameni likaJesu. Wase-ke sebenda-ke tihloko-ke wabhala incwadi nje, le ncwadi yayinetihloko etingu-67, but nje ngidawuthinza tihloko letimbalwa noma nje tibe ngu-6 or 7. Lathi thinza-ke Zwingli wathi sitawukhulumela etikwato letina singenane ngani, funa bangiphikise kunakho. Kwekucala wathi ngoKristu kuphela lo inhloko yelibandla, funa-ke bangiphikise kulo. Sesibili isihloko sale ncwadi yakhe sasithi tonke letinganekwane leti adilahlwe leti silotivela labandleni laseRoma, phela kuthi kudedelwe iBhayibheli kuphela, kube ngilolodwa lefundiswako. Number 3, wakhala ngane into yepenance wathi
indzaba yepenance ayikho eBhayibhelini. Kude nje ukuthi uTonoda hamba uyodivuma kumfundisi. Inganekwane kuphela leyo. Siyithi indlela ekumsinzisa umuntu. Number 4 lakhuluma ngako. Wathi kude uNkulunkulu la ancabele khona umuntu ukuthi angashada. Bapriest abasuncatshelwa ukuthi bashade. Lokho ngoba kude lokuthi bangashade ngolokhu bangaletono ledinning because bagcina vele sebaganga nalaba priest. Lokwesi 5 lakhuluma wathi umuntu akafanele athethelelwe Tonoda yakhe ngemali. Cha, akafanele. So kwegcina lengakuthinza kuleti hloko talencwadi yakhe lena 67 chapters. Wathi akafanele ukuthi umuntu ahlushwe ngoba angayivumi inkolo yemaRoma, akagule kumuntu kukhetha. So lo mnumzane lo behola lo mhlangano lomkhulu wathi ke naka uvula ke wasothi ke ukhona yini lo ngathanza kuphikisa Zwingli adebate nana ngizwingli manje so mela phambi kwakhe kwani kwenu nongela but kwabade ngisho omunye umuntu oloba nemandla noma ke naleso sibili sekuthi angeda atophikisana naye Zwingli lokwenda ke lokusemakhosi ke avele akhiphe igama ke lesicha nangabe kude kanti lokhona kuchallenge lesifunzo saZwingli then akachubeke ke ashumayele ke livangeli cha lahamba ke livangeli ngemandla waqhubeka washumayela iBhayibheli kuphela angaphumi angakulesti inganekwane egameni lika Jesu. So laba letithatha ke tabona indlela yenye ukuthi bambulale manje Zwingli. So Zwingli nabathi bazama kumbulala bagcine vele behlulekile. So kwase kubita ke ukuthi kube nemhlangano wesibili lo wawule ngo1523 la kwakumenywe khona lo mhlangano kusiphize kukhulunywe futhi kulo mhlangano lona ke kwakungasakhulunywa ke nenzaba ekuthethelwa kwetoni kwase kukhulunywa nje ngalokho Tito Dabo Maria nendwele misa kusibona kubiblical yini. So nakhona ke kwaphela ke emalanga lang 3 so lokukhulunywa kuphikiswana ngalenzaba yetithombe nelimisa kwatholakala ke ukuthi ke vele iBhayibheli alivumelana nalomkhuba lo. Labanenge vele kwavuleke emehlo bacala kubona lokhu sibezliswa hlada la sinika indoda ingekho eBhayibhelini. So umoya ke wemvuselo lo wanza kakhulu abantu bagcine balahla libandla laseRoma dakhishwa tithombe netithixo etibonzeni nalethithixo etibekwela kwabitwa ukuthi ema-monasteries avulwe khishwe bonke labantu labathi bopha ngetifungo letingacaci kahle lapho ngivula uNkulunkulu lasiyashunyelwa ke ngemandla akhe. Pheze kwaba nalomnye futhi umhlangano wesithathu umhlangano solo kuyaliwa la kudlalwa la. So kwabutwa ke lokuthi lemfundiso yaZwingli seyihambe yangena etinzaweni letinenge. So kwase kumethwa ke lomnye umhlangano ke le bakuthiwa kuseBhen kwamenywa ke emakhosi akhona athi asekutawuphendulwana kudebate mbamba kutophuma iqiniso la. So wathi ake Zwingli ke vele asabhaleke letinye ke tihloko dale incwadi yakhe ukuthi nathi ke hloko lengikhulumela etikwato mne lo utawufuna kungiphikisa ngiphikisa etikwato. So sekucala isihloko sathi libandla libuswa nguJesu kuphela. So lifanele kulandzela iBhayibheli ke kuphela. Number 2 wathi kufa kwaJesu kuyicedzile nje indzaba yensinziso kude futhi lokunye lophambana naloko noma lofuna lenye indlela kusho ukuthi phela uyamphika Jesu. Number 3 la kusho futhi wathi lefundiso elimisa iphambene neBhayibheli. Number 4 wathinza emagama laSijesu Kristu nguye yedwa lomele bantu bonke kuNkulunkulu hayi lomunye njengabo baba. Number 5 wakhuluma indzaba yePurgatory wathi ayikho indzaba yePurgatory eBhayibhelini. Yonke lemikhubo le ekhuleka labantu labafile ayikho ayisithi lutho futhi. Number 6 wathi kukhulekela tithombe nalemifanekiso ema-statues kuphambene nembhalo lokho. Number 7 wathi abakho ke labancatshelwe nje balelwa ukuthi uNkulunkulu labancatshelwe uNkulunkulu noma labalelwe nguNkulunkulu sibangashada. Wonke umuntu uvumelekile ukuthi angashada. So the last one kwaba ukuthi umuntu lohleti esonweni akafanele neze atihlanganise nelibandla. Kwaphela ke 3 weeks icocwa lenzaba likwaphendulwana kwadebatwa kakhulu ngayo kwagcina kubonakala ngalokusebaleni lokuthi iqiniso linye nje leseBhayibhelini. So emakhosi ke akhipha ke umthetho lokuthi ke akubiyelwe emasontweni kulungiswe kahle tonke letinkinga besetikhona. Indzaba yelimisa yaqithwa kwathiwa ngaphinzi ke lendiwe lelimiswa
dakhishwa nodonke leti thixo betikhona emasontweni kwaqedwa yonke le mikhuba nje leminingi lebe ingene esontweni ingeniswe ngupapa eRoma. So bafundisi laba solo basime kuleti fuzo tapapa bagcina baqoshiwe-ke la eSwitzerland. Lagcilika kanjalo-ke libandla laseRoma. Asibonaneni-ke kusasa bazalwane, sitawuqhubeka netifundo tethu tazwingli egameni likaJesu nalabanye-ke sitawukhuluma ngabo labalimele livangeli. In Jesus name siyabonga bazalwane, amen.